खुलुमका बायब्रक कम्पिउटार टेक आपडेट no tui norok no jotono kha kaham tei hamya phoro phaiden ke tini o job ni notification salainai o video ni bisingtui kok salaina tai jotono saimalaina hinke himti nailaina o katal notification o tam tong naidi saka o heading tongo Government of India Ministry of Home Affairs Directorate General Border Security Force Personnel Directorate Recruitment Section Nigeria Online Details Advertisement Tiklaijaka Abo Hunkakai Online applications are invited from eligible and interested male and female Indian citizens for filling up the under-mentioned vacancies in Group C. Combatis non-gazetted, non-ministerial posts in the Border Security Force Engineering set up through online mode only for vacancies year 2020 থেকে 2021 नाइदि Group C तिख्लाइजाका एक नम्बर पुसो दंगो ASI बा DM GDE एबा Grade 3 सुदु UR1 दं ओ जागाव टोटल एकजन पोस्ट एक सार्भिसमेन करै फर वुमेन बो करै ओ जागाव ब्रनि बेतन सगैनाय ओ जागाव ब्रनि बेतन सगैनाय पे मैट्रिक्स लेवल 5 29,200 থেকে 92,300 পর্যন্ত ব্রনি এস পার 7 জোড়া अंगिनाय CPC गाय AC कारपेंटर 2 जन दंगो OBC 1 जन ST 1 जन दंगो टोटल 4टा पोस्ट दंगो जागा एप्रे दंगो बिनि पे स्केल सगैनाय पे मैट्रिक्स लेवल 4 जोड़ा 25,500 থেকে 81,100 টাকা পর্যন্ত বিনি সগৈনাय एस पार 7 जोड़ा बिनबो CPC इनका एप्रे नाइदि कॉन्स्टेबल शोरमैन दंगो एकटा UR OBC एकटा एप्रे टोटल 2टा दंगो ब्रनि पे लेवल सगैनाय पे मैट्रिक्स लेवल 3 नाइदि 21,700 থেকে 69,100 টাকা পর্যন্ত বনি पे लेवल सगैनाय एस पार 7 CPC घर पे नाइदि कॉन्स्टेबल जनरेटर ऑपरेटर UR 8टा दंगो EWS 2टा दंगो OBC 6टा SC 6टा ST 1टा दंगो ब्रनि एक सार्विसमेन 2टा दंगो जागाव नाइदि वुमेन 3 जना पे मैट्रिक्स बनबो 21,700 থেকে 69,100 টাকা नाइ ब्रनि पे लेवल बो ओमफ्राय नाइदि कॉन्स्टेबल जनरेटर मेकानिक 12 जन दं UR EWS 2 जन OBC 8 जन SC 4 जन ST 2 जन दं टोटल 28 पोस्ट दं जागा एक सार्विसमेन 2 जन दं ओमफ्राय वुमेन 4 जन दं बन बाहायनाय 21,700 থেকে 69,100 টাকা পর্যন্ত पे लेवल सगैनाय एरपरे दं कॉन्स्टेबल लाइनमैन UR 6टा EWS 1टा OBC 3टा SC 1टा एप्रे ST नो करै ओमफ्राय टोटल 11 पोस्ट दं एक सार्विसमेन 1टा एप्रे वुमेन बागै 1टा दं बरनिबो पे लेवल सगैनाय आसंग 21,700 থেকে 69,100 পর্যন্ত एस पार 7 CPC জোড়া सगैनाय
total vacancy jaga tiklai jaka busak 72 tiklai jaka examination duita apply bridok tap dong okay nok saiman kana o jaga tamo push dong push ni bumung dong faijingke jeng taisa naileno je nangma simi naileno eligibility condition as limit no tui naileno name of push bo push bo hai boss hojorote ning o job apply khlaima naidi ASI 18 থেকে 25 বছর পর্যন্ত বিনি ক্লোজিং ডেট age tongo on bisingo nung rimanai SC carpenter bo tongo 18 থেকে 25 বছর জোড়াকে rimanai SC plumber tongo 18 থেকে 25 বছর rimanai constable foreman tongo 18 থেকে 25 বছর কে rimanai constable generator operator 18 থেকে 25 বছর কে rimanai তারপর নাইজে কনস্টেবল জেনারেটর মেকানিক 18 থেকে 25 ইয়ার জোড়া আমবো রিমানাই কনস্টেবল লাইনম্যান আমবো 18 থেকে 25 বছর কানি নং রিমানাই গাইसिं साइमालके एस नीति गिटाबो रिलैक्सेशन ऑफ ओपर एस लिमिट आरएस अंडर नाइदि कैटेगरी एस रिलैक्सेशन निनी एससी एसटी हिंगकै और 5 year relaxation tongo OBC hingakai 3 years relaxation tongo hingai ex serviceman nongni bagai hingakai OBC hingakai naidio jagaba 3+3 6 years tongo hingai SC ST rong bagai hingakai 8 relaxation tongo jaga town bagai military rongni bagai hingakai asik tongo jaga jara SC ST rong bagai guys जों एज साइमाला केयर फ्रे गवर्नमेंट सार्वेंट यू आर अखंकाकै 5 years और रिलैक्सेशन दङ एज जोंबो साइमान लायखा दाबो जों थांलायनाय जे नामसिम सालायनो और टेब एज नि जे तंखा सु थागियाको नायजे टेब सावानो ओ जागा गवर्नमेंट सर्विस OBC और ब्रोंग निबो दङो 8 years ब्रोंग रिलैक्सेशन दङो जागाबो अबो जे पुश नु बुजिबोय ब्रोंग एज रिलैक्सेशन खाय जागो इनके नरक नायदि ओ जागाबो आवश्यक जरा रिमान नै और साजा अबर आसक नाइनत गतना थांया नगनो डिस्क्रिप्शन लिंक दिनो नरक कामगा नोटिफिकेशन नायदे गागाय जे नांगमानो सिमि सालायनो गाय क्वालिफिकेशन नो थालायनो जों क्वालिफिकेशन नायदि नेम ऑफ पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन ASI draftsman grade 3 essential o jagao bisi qualification nang naidi ASI o matriculation pass or equivalent from a recognized board or university a number have B number tongo diploma course in draftsmanship civil from industrial training institute or equivalent recognized university or institution desirable naidi diploma in civil engineering ni tiyei nung juri oro matriculation khlaijak gagai university o ba board to khlaijak gagai nung o jaga apply khlaimanai ASI o airfreight tongo 2 number AC carpenter orobo matriculation pass ba or its equivalent with industrial training institute ITI certificate in the trade of carpenter or 3 years experience in the respective trade from reputed
form o jaga bahino nung matriculation pass na nangnai ba ITI certificate nangnai hingke nung o jaga job apply khaimanai. Next tongo 3 number o 3 number na je AC plumber bahino maini pass khaina nangjakna nangnai plus ITI certificate tongna nangnai experience tongna nangnai. Constable swordsman na naidi matriculation pass na nango o jaga experience in maintenance of swordsman subject of qualifying proficiency test in the trade. Ning o jaga maini pass na nango maikaba ning kaisa o jaga o experience tongoni nango unko swordsman subject no tui qualified proficiency test ning test tongna nangnai hingke nung rimanai. Hingke naidi constable operator generator operator naidi o jaga matriculation pass na nango hingke tei ITI o jaga bo ITI nangnai electric ba wireman ba diesel ba motor mechanic oni khlaijak hingkai experience tongkhai nung o jaga o rimanai. Hingke 6 number na je constable mechanic o bahaino matriculation or equivalent from recognized Boardwell Industrial Training Institute certificate in diesel motor mechanic or bahaino ITI tong nango experience tongkhai nung rimanai this motor mechanic oboni training tongkhai rimanai. 7 number tongo lineman o naidi or bahaino matriculation ba equivalent recognized tui nung pass khaijakna nango or bahaino ITI certificate nangnai electrician wireman ba lineman 3 years ni tui nung experience tongna nangnai hingke nung o jaga rimanai by the central or state government. Central ba state government ni jekunu kaisa experience tongna nangnai o jaga o board ni tui electric wireman or lineman oboni tui hingke nung oro rimanai. Jeng saimano khe o jaga o goni tui education qualification tui hingkai naidi o jaga for the post assistant sub inspector draftsman grade 3 nung o jaga o naidi tamoni saka borok for the post of assistant sub inspector draftsman grade 3 assistant sub inspector draftsman ni tui hingka nung o jaga o measurement sajaka height hingkai 167 167.5 एबा 167.5 cm male chwlarok hingkai aswkhaino nai bwrui rok hingkai 157 hingkaino o jaga rimano. Chest hingkai 85 bwrui rok hingkai oro nangya chwlarok hingkai nangnai nini weight bo swngnaidi weight hingka o jaga o proportionate to height and age as per medical standard nung oro tongna nangnai nini height hingka hingkai bwrui rok hingkai naidi medical standard bwrui rok haino tongna nango ni sak thik tongna nangnai hingkai nungo hingkai naidi o jaga kaisa post ni tui no o jaga o measurement rijak tongo kwbangma alada head constable carpenter ba head constable plumber abo o duita post ni tui hingke o jaga rijak tongo naidi height hingkai 165 male female hingkai 157 oro bahaino rijak tongo kwbangma kaisa post ni tui
asuk kanyo rimanai je nangma tui salaino okay oro height 1665 namangno male hingke female bo asuk namangno 157 chest hingke 76 oro tei kitsa kom 81 kheno chest hingke jaga rimano jara 20 years ni tola hingka kai boro jaga relaxation tongnai 2 cms tei kitsa kom kai borok cms manai o jaga o jara 18 year ni boys kom rok hingka kai okay female hingka kai o jaga o naidi female hingka 46 nangnai borokni height kg okay nailai khe chwng o jaga o je physical goni tei physical standard ni tei nailai khe tei medical standard oborok to asuk sana thangkhai to kwbangma o jaga o bini tab o tongo nasuk sajok manglak norok kaham khe notification naina muchungkhai description o link rwi rwmano description thangoi naidi hingkai written examination wngnai written examination for the post of assistant sub inspector draftsman grade 3 ni bagui hingkai naidi o jaga o part A subject tongo general english part B general awareness number of questions tongo 20 question tongnai general awareness 20 question tongnai mark hingkai 20 marks ni hingkai part B bo 20 marks ni tongnai 2 hours duration time manai no part C o naidi technical subject 60 question tongnai 100 question 100 marks ni tongnai technical subject 60 question tongnai 60 question 60 marks ni 100 marks 100 question tongnai o okay naidi oro kwbangma tongo rijak one phase of examination written exam will be conducted at the examination center there will be one composite paper for 2 hours duration question papers will be objective type with multiple choice on OMR based answer sheet and shall be consisting of the following subject abongkai kaisa OMR sheet by exam najaknai sudu abo goal chino rijaknai simi part A o tongo general intelligence reasoning question tongnai number of question 20 question mark 20 tongnai 2 hours manai part B o tongo general awareness 20 question tongnai 20 marks part C o tongo technical subject 60 question tongnai 60 marks ni tongnai total marks 100 marks ni question bo tongnai 100 question oro 6 by 20 plus ke 40 plus 16 ke 100 question tongnai total mark 100 question ni mark tongnai 2 hours time mannai hingkai sobo sudu OMR sheet chimi wngnai oro kuno swijaknai tonglak multiple choice tongnai multiple choice wngnai jeng saimannai hingkai qualification mark of writing exam qualifying mark hingkai for general EWS OBC category candidate dongni bagui hingkai 45% for SC ST hingkai born hingkai 40% naidi yang kwbangma rijak tongo abo asuk sachuk mangla norokno abo sana thangkhai tebo video log nai hingkai abo important asuk nangya je important no jotono sabaikha oro bai khe apply khlainai tongo
अब ऑनलाइन एप्लाई खालामनाय ऑनलाइन एप्लाई मा खालामनाय बनो बाइक एप्लाई खालामनाय हिनगाखाय नायदि 8 number नायदि the application by the candidates must be submitted through online mode online ti submit मा खालामनाय रok bono only no other mode for submission of application will be accepted. The facility for submission of online application will be open on BSF website. Nrok oro apply khainakai BSF website ni koro rijak no website oro thang apply ma khainai 15 তারিখ 11 মাস 2021 at 1 AM and will be closed on 29 তারিখ পর্যন্ত 12 মাস 29 তারিখ 2021 পর্যন্ত অ্যাপ্লাই খাইমানাই 11টা প্রায় 12টা জোড়া 11টা 59 মানে 12টা PM সারিকনি 12টা পর্যন্ত অ্যাপ্লাই খাইমানাই Procedure for submission of online application is attached with his advertisement as per Annexure A. Ginrok saima khana last date nikhe 29 তারিখ 12 মাস 2021 পর্যন্ত নরক অ্যাপ্লাই খাইমানাই 15 তারিখ সিমি চলিখা ও অ্যাপ্লাই নরক অ্যাপ্লাই খাইদি যারা ইন্টারেস্ট দंनाय रok যারা রেনা হানে नायसिंजा वानसुक दंनाय नरक अप्लाई खाइदि application fee and mode of payment application nang o jaga o 100 taka nangnai rupees 100 only 100 nangnai examination fee through filling payment mode sinrok oro application ma khnai shudu 100 taka baino nrok application ma khnai exam asumnan bagai asukno sajao jaga o kinrok chajakai ready jaga gasungno nongno jotono hambai।